Yes, nongeye kugusuhuza nguha ikaze kuri Ibako Media TV, ikinyamakuru cya mbere kandi urukumbi ku mubumbe kikugezaho amakuru ukwiye kumva kandi ukeneye kumenya. Ni hirya no hino mu karere ka Afurika y'ibyaga bigari ku mutekano, politiki na diplomasi, ibivugwa, ibitangazwa ndetse n'ibikorwa nibyo tuba tukugezaho aho uri hose. Ni mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo, ni mu nguni zose z'isi. Rero buvandimwe, na yindi mpamba mbasesekaranyeho uretse amakuru nge ndi Fagi Kayinamura. Ikaze rero kuri page y'amakuru agezweho muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 29 Gicurasi 2026, aho tugiye kwibanda ku kibuga cy'imirwano turebera hamwe uko situation imeze maginga ya intsinzi y'intare za Sarambwe cyangwa se Le Lion de Sarambwe, M23 Armée Révolutionnaire Congolaise AFC M23 muri teritwari ya Masisi. Aka kanya bari kuririmba intsinzi mu buryo budasanzwe, mu gihe guverinoma Kinshasa yari yambariye urugamba ishaka kwisubiza agace ka Rubaya gakungaye cyane ku mabuye y'agaciro, bakarwana kuva mu kimwero gishize bagaba ibitero byo hasi ku butaka ndetse n'amadrone. Byarangiye M23 yanditse amateka atazibagirana ku mirongo y'urugamba isya itanzitse, avuga ko M23 yisha abatari bake ku ruhande rwa coalition, ifata uduce tugera kuri 12. Bakakanya Rubaya ikaba ifite icyo nakwita umutekano, ndetse n'abatuye rwose bakaba bari kwizezwa umutekano mu buryo budasanzwe. Turaje tubikomozeho muri amakuru, turaje turebera hamwe ubutumwa bwahawe abatuye mu bice M23 imaze kwigarurira hano muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko muri teritwari ya Masisi. Bahawe icyo nakwita ubutumwa bw'ihumure, aho kuri ubu rwose M23 yisheje abaturage ko FDLR, FARDC na Wazalendo bitazongera gukandagira muri ibyo bice. Turaje tubikomozeho tubive imuzini muzingo, tunyarukira hisasu ryongeye kuvuza ubuha muri teritwari ya Warikare, dore ko imirwano ikomeye yahuje AFC M23 ndetse na FARDC FTG na Wazalendo mu rugabaniro rwa groupement ebyiri zo muri Warikare zikomeye cyane z'ingenzi. Ndaje mbabwire uko byagenze muri aka kanya. Turakomoza ku duce M23 yafashe muri teritwari ya Warikare, aha naho ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Turabiva imuzini muzingo. Hagiye hanze amakuru byakwitwa ko ari ubutasi, cyangwa se dore ko byari byavuzwe neza ko ari amakuru yahishwe ndetse bikaba ari ibyakozwe mu buryo bw'ibanga, ariko bikaba byagiye hanze bijyanye no kuba dufite imboni zacu kandi zindeba kure ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 yongeye kwigaragaza murambabarira, dore ko bivugwa ko intumwa zayo ziyobowe n'uwitwa René Abandi ushyirwa mu majwi cyane, yahuye cyangwa se intumwa za M23 ngo zahuye n'intumwa z'Ubusuwisi baganiriye i Rubavu. Ese baganira ibiki? Impamvu y'ibiganiro byabereye i Rubavu ni yihe? Reka nze nyibabwireho 5 muri aya makuru. Ni ku masezerano ya Doha, bivugwa ko ari bimwe mu byibanzweho cyane mu gihe Kinshasa ku munsi w'ejo twiriwe tubabwira ko yatangiye gusa n'iyica nkete ishyira mu bikorwa bimwe mu bigize ayo masezerano, irekura abahoze ari imfungwa za M23 bajya kuri 37, nubwo 22 muri 37 ari abari basoje ibihano byabo. Hanyuma turakomoza ku byatangajwe ku gisubizo cy'ibibazo byugarije uburasirazuba bwa Kongo. Bavandimwe, umunyapolitike Martin Fayulu ngo asanga amasezerano ya Washington atari igisubizo cy'ibibazo byugarije Kongo. Turebera hamwe ibyari byo. Umushinga wa referendum ushobora gushyira igihugu mu kaga gakomeye. Ese politiki ya Felix Tshisekedi iri kuganisha Kongo mu gucikamo ibice byinshi? Kuri iyi nkuru turebera hamwe byinshi muri amakuru 5 Ni AFC M23 na Kinshasa, ibiganiro bakomeje mu buryo bugoye cyane. Uri wose ibyo impande zombi zemeye zarabyubahirije. Reka turebera hamwe aho buri ruhande rugeze rutera intambwe yubahiriza ibikubiye mu masezerano basinye i Doha ndetse ni Montreux mu Busuwisi. Hanyuma rero turebera hamwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yinjiye mu bihe bikomeye bavandimwe bya politike. Inteko nshinga amategeko yagaragaje ibishobora guteza balkanization y'igihugu. Iyi ni inkuru tugiye kuba turebera hamwe. Abenshi bavuga bati se balkanization cyangwa se ubutegetsi buzavaho. Reka nzimubwire ikiri possible vuba cyane ndetse igishoboka muri make. Tugiye kuba tukirebera hamwe muri aya makuru 5. Muze kunyemerera twerekeze makuru ari kuvugwa mu karere k'ibyaga bigari, tunyarukire mu gihugu cya Uganda, aho General Muhoozi Kainerugaba ageze
umuhungu wa General Muhoozi Kainerugaba ageze kure imyitozo imutegurira kuba ofisiye, turabikomozaho. Hanyuma muri Uganda kandi General Muhoozi Kainerugaba ni umuhungu wa Perezida Museveni, akaba mu by'ukuri n'umujyanama mu by'umutekano, akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF. Uyu rero abwiye uwitwa ngo ni Ayebare byinshi bikomeye, turashe tubikomozeho. Hanyuma rero ikindi tuza kurebera hamwe nuko Muhoozi yaciye amarenga ko uwitwa Andrew Mwenda ashobora kuza guhanirwa kubahuka Perezida Museveni. Bigenze bite? Muri Uganda abantu bose bava muri Kongo bazajya bashyirwa mu kato, dore ko imipaka ihuza Kongo na Uganda yafunzwe bitewe n'icyorezo cya Ebola gikomeje guhangayikisha abatari bake. Ni muri Republika Demokarasi ya Kongo kandi abo bikekwa ko bishwe na Ebola bari gusatira 240. Reka iyi nkuru nayo tubive imuzi n'umuzingo. Hanyuma rero Ambasaderi Fred Ngoga mu gihugu cy'u Burundi ahamya ko abatutsi bagikorerwa ivangura mu Burundi. Turaje tubikomozeho tubive imuzi n'umuzingo. Muri aya makuru turambuka hakurya y'inyanja ngari turebera hamwe ibiri gutangazwa ku ntambara ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi w'ejo twabwiye ku by'ibitero Iran yagabweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibitero byari karahabutaka. Aka kanya Iran ngo yagabye ibitero bikomeye cyane ku kigo cy'ingabo za Amerika, irihumura ndetse birayihira cyane. Reka nzababwire uko byaje kuba bigenda muri amakuru. Icyo usabwa nshuti muvandimwe no gukomeza kubana natwe kuva ku munota wa mbere kugera ku wanyuma, kugira ngo mu by'ukuri wumve byinshi, usobanukirwe byinshi bigezweho ku makuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi. 5 kuri 5 rero reka nkubwire ko gukanda subscribe ari kimwe mu byo usabwa cyihutirwa cyane, hanyuma ukande like tubone ko ubikunda, utange igitekerezo cyangwa se comment, ari nako usangiza abandi aya makuru. Ibi byose ariko ubikore mu gihe nawe ubwayo wumva wanogewe. Ni munyemerere duhere muri Masisi turebera hamwe amakuru ari gutangazwayo, ariko ubwo mbere gato mwanyemerera nkabanza ku mupaka wa Rubavu kuko hagiye hanze amakuru nge nakwita ko yarahishwe, ariko mu by'ukuri twagerageje guhishura mu buryo budasanzwe. Ukibaza utese ubundi ko byabaye, ko byakozwe cyangwa se byavuzwe, ubundi byatewe n'iki cyabaye, n'iki cyatumye ibintu biba mu bwiru. Byavuzwe ko intumwa z'Ubusuwisi zahuriye n'abahagarariye umutwe wa M23 wa AFC i Rubavu mu Rwanda. Ni mu biganiro byari bigamije gusuzuma aho ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinyiwe i Doha hagati ya Kinshasa n'uriya mutwe rigeze. Ni ibiganiro byamaze iminsi 2 kuko ngo rwose nkuko byahishuwe byatangiye kuva ku wa 2 tariki 26 bigeza ku munsi w'ejo ndi kwa 3 tariki 27 Gicurasi 2026. Ikinyamakuru RFI ni ikinyamakuru cy'Abafaransa nicyo cyashyize hanze aya makuru, yatangaje ko mbere y'ibi biganiro intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'intumwa z'Ubusuwisi zari zabanje guhura n'abahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mishyikirano cyangwa se mu muhuro, yego reka byite mu mishyikirano, byari mu rwego rwo kureba uko amasezerano abiri yasinyiwe i Doha ari kubahirizwa hagati y'impande zombi. Ayo masezerano arimo ingingo zijyanye no kurekura imfungwa ndetse no kubahiriza agahenge, ariko amakuru avuga ko kugeza ubu nta ruhande rurimo kubyubahiriza neza. Intumwa z'Ubusuwisi byari biteganyijwe ko zikomereza urugendo mu mujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru unagenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ariko kubera impungenge bivuga ko ntabwo ari impungenge z'umutekano cyangwa se ikibazo cy'umutekano, kuko umutekano igomaho urahari, ariko ahubwo impungenge ngo ni icyorezo cya Ebola gikomeje koreka abatari bake hariya mu burasirazuba bwa Kongo, kikaba gikomeje no gukwirakwira hirya no hino mu karere. Byabaye ngombwa ko rero bimukira i Rubavu nk'umujyi wegereye cyane Goma, aho byakorohera M23 kunyarukira, ndetse hakaba hari n'impungenge nkeya kukuba habaho kwandura iki cyorezo cya Ebola gikomeje guhangayikisha abatari bake. Byatumye rero izo ntumwa zihitamo kuguma mu mujyi wa Gisenyi, biba ngombwa ko abahagarariye AFC M23 aribo bambuka umupaka baza basanga izo ntumwa hariya mu mujyi wa Gisenyi. Amakuru aturuka mu mpande zitandukanye avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gusaba ko Uburusiya murambabarira ko Ubusuwisi bwagira uruhare runini muri ibiganiro hagati ya Kinshasa na AFC M23. Ingingo y'amabuye y'agaciro yo mu gace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi
biravugwa ko iri mu zibanzweho cyane muri ibyo biganiro nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Ni Rubaya ifite agaciro gakomeye cyane mu masezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Amerika yasinyanye na Kinshasa mu mwaka ushize wa 2025, aho AFC M23 mu mezi yashize yatangaje ko yiteguye kugirana ibiganiro bitaziguye na Washington ku micungire ya Rubaya. Mu gihe ibi biganiro byaberaga i Rubavu ku rugamba ho i Rubaya, imirwano yari ikomeje ndetse M23 yari ikomeje kugabwaho ibitero, umujyi wa Rubaya wari ukomeje guhigishwa uruhindo n'ingabo za leta ya Congo FARDC zakoresheje imbaraga zo hasi ku butaka ndetse no hejuru mu kirere bifashishije drone z'igisirikare, ndetse rwose ukabona ko bambariye urugamba cyangwa se biteguye gufata umujyi wa Rubaya. Ariko amakuru aturuka mu mirongo y'urugamba yemeza ko M23 yashoboye gusubiza inyuma ibyo bitero bya coalition byari bigamije kwigarurira uyu mujyi. Ukibaza utese iyi ntambara imaze hafi icyumweru mu nkengero z'umujyi wa Rubaya yari ifitanye isano mu by'ukuri n'ibi biganiro, kuko iyo urebye usanga umujyi wa Rubaya cyangwa se agace ka Rubaya gakungaye cyane ku mabuye y'agaciro, ariko kamwe mu duce turi ku rutonde cyangwa se turi ku liste Kinshasa yemereye leta zunze ubumwe za Amerika ko izabaha kugira ngo ariko nabo ngo babahe ingurane y'umutekano. Twabigarutse mu minsi yashize tuvugira ko Rubaya iri ku rutonde rw'ibice cyangwa se rw'ibirombe bya Rubaya biri ku rutonde rw'ibirombe Kinshasa yemereye Amerika ngo rwose nibakire bagira amahirwe n'amahoro, hanyuma ariko habeho ingurane. Birumvikana M23 iragenzura Rubaya, ukibaza se Kinshasa iratanga Rubaya mu buhe buryo? Ibizi neza ko M23 igenzura aka gace ariyo igafite nyine, birumvikana. Ikindi Kinshasa ngikimara kubona ko yakoze iryo kosa ryo kwemerera Amerika ibyo birombe byo mu y'agaciro, dore ko yari yizeye ko ngo Amerika mu gihe yabahawe Rubaya bijyanye n'ukuntu hari ahantu hari amabuye y'agaciro akenewe ku isoko, bari bizeye ko Amerika ishobora kuza gufata risk yo kohereza ingabo ziye kurasa M23 ngo ive Rubaya. Ariko birangira Amerika igaragaje ko itari interested mu gukora icyo kintu cyangwa se mu kugaba ibitero kuri M23 wayohereje intwaro cyangwa se n'ingabo. Birangira Kinshasa ivuze iti noneho reka dukoreshe imbaraga z'umurengera twirukane M23 muri aka gace tukagabire leta zunze ubumwe za Amerika ari twe tunakagenzura. Aka kanya akaba ari impamvu y'urugamba. Murumva ko ibiganiro byabereye hariya Igisenyi byari bigamije byareberaga hamwe ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ariko se nimumbwire, iyi ni intego nyamukuru? Ntihigeze harebwa ku mutekano w'abaturage, ituze ryabo nibigeze bareba ngo ese kuki abaturage bakomeje kumeneshwa hakorwa iki ngo batuze batekane? Ibi nibigeze birebwaho. Nubwo ba pretendinze ko harebwaga ku masezerano yasinyiwe hariya i Montreux mu Suisse, murabizwa yarutse gusinywa, M23 na Kinshasa bakemeranya gahenge. Ejo ni tariki 17 Mata twabigarutseho, ariko bari bahanye iminsi 10 yuko mu by'ukuri ibyo byashyirwa mu bikorwa. Tariki 27 zageze n'ubundi bari kurasana muri axes zitandukanye yaba Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, ndetse hari hanzuwe nuko ngo M23 na Kinshasa bahana imfungwa, ariko byarangiye mu by'ukuri buri ruhande nta mfungwa rutanze. Nubwo ku munsi w'ejo Kinshasa twavugiye ko hari imfungwa zijya kuri 37 yarekuye, bivuga ko 22 muri bo ari abari basoje ibihano, ariko abandi bagera kuri 15 bakaba ari bo Kinshasa yarekuye. Ukibaza ese mu bantu 440 ingahe 37 nibo bigaragaye ko bakwiye kurekurwa. Ariko se ukibaza nanone ko M23 irekuriwe abantu 37, mu by'ukuri Kinshasa yo irekuriwe bangahe? Ku munsi w'ejo mu byo gusesenguza twabirebye hamwe dusanga buri ruhande hari icyo rusabwa gukora. Niba Kinshasa irekuye abangaba mu rwego rwo gukinga amahanga akadeye mu maso, M23 dusanga hari icyo isabwa. Ariko kandi turebera hamwe mu buryo gusesenguzi ko Kinshasa isigaye bona M23 nk'umuntu bahanganye, ko itakibona M23 nk'umutwe w'ibyihebe. Byumvikane cyane rero. Hanyuma ikindi twagarukaho, murumva ko rero ibiganiro byabereye Igisenyi nta myanzuro yageze ishyirwa hanze ngo tumenye yariyo, ariko intumwa z'Ubusuwisi rwose ngo zaganire n'iza M23 i Rubavu, aho bivugwa ko izo ntumwa za M23 zari zihagarariwe na René Abandi. Uyu ni umubitsi w'ibitabo akaba n'umushyinguzi w'inyandiko nk'uko babyita cyangwa se bamwita. Bikavugwa neza ko icyitwa urupapuro rwose ruri hisi hagati ya guverinoma Kinshasa na M23 rubikwa n'uyu mugabo
w'ubukombe mu bijyanye n'isinywa ry'amasezerano, kuko niba havugwa delegation zerekeza i Doha, delegation zerekeza i Montreal, delegation zerekeza i Rwanda, izi delegation ziba ziyobowe na René Abandi, ugasanga ba Benjamin Mbonimpa nabo barimo, ugasanga ba Corneille Johnny Imaninzenze barimo, ariko ku munsi w'ejo nk'uko amakuru avuga abari Rubavu ngo barimo Benjamin Mbonimpa n'abandi batatangajwe amazina. Bigaragara ko rero bari bagiye kuganira n'izi ntumwa z'Ubusuwisi ngo harebwe n'ubundi aho bigeze, buri ruhande rushyira mu bikorwa ibyo rwiyemereje hariya i Montreal mu Busuwisi. Reka tugaruke ku kibuga cy'imirwano. Iyi Rubaya Kinshasa yemereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yayishakisha gurinda, ariko byayigoye cyane ndetse byanayinaniye. Byarangiye umwana agaragarijwe ko inshingano ze ari ukuvoma atari ugusya muri ubu buryo. Kuva ku munsi reka turebere hamwe uko situation imeze. Mu mpera z'icyumweru gishize twabwiye imirwano yakomeje kubera muri mu bice byo muri territoire ya Masisi, muri groupement za muri groupement ya Kibabi, muri territoire ya Masisi akaba ari muri Nord Kivu. Icyumweru gitangira barwana n'ubundi M23 igenda yamburwa uduce, ariko iza ko twisubiza ku munsi wo kwa kabiri. Byumvikane ko igisirikare cya Kongo cyongeye mu by'ukuri kugaragaza intege nke, gufata uduce twinshi ikatwamburwa mu gihe gito. Nk'ubwo twatangiye kwa kabiri tubabwira ko M23 yafashe cyangwa se yigaruriye uduce tugera ku 10 two muri territoire ya Masisi ho muri Nord Kivu. Uduce turimo agace kitwa Gasenyi, agace kitwa Bukinanyana, agace kitwa Bushiha, agace kitwa Bukumbiriri, agace kitwa Nkokwe, Runigi, Karunga, Nyakigano, Miruta, Mushebere ndetse na Kavuta. Yirukanye abona kwita coalition ya FRDC, Wazalendo, FDLR ndetse n'abarundi. Bikavuga ko ari imirwano yasize hishwe abasirikare benshi bo ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC, harimo n'abafite amapeti manini yo hejuru. Ni imirwano yasize M23 yanditse amateka, ndetse bisiga rwose ikitwa umujyi wa Rubaya utekanye cyane, bijyanye no kuba coalition yari yatangiye kumenasa yinjira mu mujyi wa Rubaya. Murabizi ko twabwiye ko M23 yagabweho ibitero mu gace kitwa Kanyaru ejo bundi kuwa kabiri masaha y'umugoroba, birangira FARDC yigarurira aka agace kitwa Kanyaru bavuye hitwa Kasenyi. Bikavugwa neza ko saa 2 zageze M23 yirukanwe Kasenyi, ariko saa 4 zo kuwa kabiri zikagera M23 ngiye guhita ikisubiza. Byarangiye rero habayeho gusubiza inyuma coalition ahazaru n'ige ejo bundi tariki 27 kuwa gatatu. Wazalendo irakwitika bikomeye, bayikura mu birometero 2 gusa ahanga Kanyaru, mu birometero 2 gusa werekeza mu mujyi wa Rubaya, babageza mu bice by'inyuma cyane muri kilometero nka 20 wegera mu mujyi wa Rubaya. Aka kanya abatuye mu bice M23 yagiye yigarurira cyangwa se yagiye ifata yirukanyemo coalition bahawe ubutumwa budasanzwe, ngira ngo nabwo mbagezeho 5 kuri 5. Murabizi ko M23 aho ifashe cyangwa se aho ibohoye ikunze gukoresha inama y'abaturage, ikababwira imigabo n'imigambi yayo, ikabaganiriza, ikabahumuriza, ikanabizeza umutekano. Iri huriro Alliance Fleuve Congo M23 rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ryijeje abatuye muri centre by'umwihariko ya Kinigi, ubwo ariko ni muri territoire ya Masisi nyine, ariko noneho ni ubutumwa bugenewe abaturage bo mu bice byose M23 yafashe, birimo biriyana kubwiye haruguru ko ingabo z'iki gihugu, umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse na Wazalendo bitazahakandagira. Kuva ku cyumweru gishize ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, FARDC, FDLR na Wazalendo n'abambari babo, murabyumva neza, bagabye ibitero bikomeye cyane mu bice byo muri territoire ya Masisi byegere cyane centre ya Rubaya, birimo Kinigi na Cugi, bifite intego yo kubifata. Mu ntangiriro z'icyumweru gishize z'iki cyumweru turimo, amakuru yatangajwe n'abakwirakwiza icengezamatwara rya leta ya Kongo bavugaga ko Kinigi, Cugi na Rubaya byamaze gufatwa n'umutwe wa Wazalendo. Mu gitondo cyo ku itariki 26 M23 mu gitondo rwose AFC M23 yagabye ibitero bikomeye muri iyi mitwe y'ingabo, yisubiza ibice byinshi byari byafashwe, ibisubiza kure cyane, isubiza coalition cyane inyuma ya Rubaya, igice gikungaye cyane ku mabuye y'agaciro ya Koruta. Uwo munsi umuyobozi wa territoire ya Masisi wakizweho na AFC M23 Emmanuel Ndizeye Rutebuka yasuye abatuye muri Rubaya, abamenyesha ko ingabo za Kongo n'imitwe bakorana bitazigera bifata iyi santire. Ku munsi w'ejo tariki 28 Gicurasi, Ndizeye yasuye abatuye muri Kinigi,
ababwira ko AFC M23 cyangwa ARC ihari kugira ngo ibarindire umutekano inarinde imitungo yabo, bityo ko iyo centre itazafatwa n'ingabo za leta. Yagize ati nta wazalendo nta FARDC cyangwa FDLR bizakandagiza ibirenge muri Kinigi, mwizere ARC. Uyu muyobozi kandi yabwiye abaturage ko bitandukanye n'ibyatangajwe n'abashyigikiye wazalendo n'ingabo za Kongo, AFC M23 itigeze yamburwa Rubaya na Kinigi. Ndizeye yasabye atuye muri Kinigi gukorana n'inzego za leta n'inzego za AFC M23 murambabarira kugira ngo bafatanye kubungabunga umutekano waho, ibikorwa by'iterambere bikomeze mu mutuzo. Ni centre Kinigi akaba ari kamwe mu duce byavugwaga ko twafashwe n'ingabo za leta ya Kongo, ariko Ndizeye yabihakanye ubwo yagaragaraga aganiriza abaturage, kimwe mu bihamya by'uko M23 ikigenzura aka gace, ndetse ko ubona ko abaturage bishimiye ko aka gace kari mu biganza by'ingabo za leta na magingaya, kari mu biganza bya M23 magingaya. Byumvikane ko rero ari kimwe mu biri kuvugwa nk'inkuru ibeshyuza ibyari byatangajwe n'abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, dore ko muri minsi ari kuvuga amakuru agiye atandukanye atari ukuri. Hanyuma yitwa Martin Fayulu, akaba umwe mu banyapolitiki bakomeye cyane muri guverinoma muri Kinshasa, birumvikana umwe mu bahatanye cyane na Tshisekedi ku buryo budasanzwe. Bivugwa ko yari yatsinze amatora muri 2018 ariko Tshisekedi akibirwa amajwi. Hari icyo yavuze ku masezerano ya Washington avuga ati ntabwo ayo masezerano ari igisubizo cy'ibibazo byugarije Repubulika Demokarasi ya Kongo imbere y'u Rwanda. Uyu mudiplomate cyangwa se uyu muyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi mu kiganiro kuri Space cyateguwe n'umunyamakuru Stanislas Bujakera Chiamala kuri X ya Twitter, yasenye imvugo ya guverinoma ivuga ko ayo masezerano ari ingabo cyangwa se shield ya diplomacy. Fayulu yagize ati Goma imaze igihe kingana iki ifashwe, Bukavu imaze igihe kingana iki yarafashwe. Ibi nibyo yabajije ahakana mu by'ukuri ko ayo masezerano yacecekesheje imbunda cyangwa se agarura ubusugire bwa Kongo mu turere twigaruriwe. Uyu munyapolitike ushobora nawe kuzabera akasamutwe u Rwanda mu gihe yajya ku butegetsi, asobanura ko abaturage ba Goma na Bukavu afata nk'abacakara b'u Rwanda, bakubitwa kandi bagatotezwa, mu gihe ngo Kigali ikusanya imisoro igera kuri miliyoni 30 z'amadolari buri kwezi muri Kivu y'Amajyepfo. Yabishimangiye agira ati Kongo nta bubasha ifite kuri ubwo butaka, ku butaka bwacu. Yamaganye imvugo y'uko ngo amasezerano ya Washington nibura yagabanyije umuvuduko wa AFC M23. Uyu muyobozi w'ihuriro Lamuka ariko yashatse kugaragaza aho ahagaze, atandukanya mu buryo bweruye ubufatanye mu by'ubukungu bagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko ashyigikiye mu gihe yakubahiriza amategeko ya Kongo na Amerika, ndetse rwose n'amasezerano ya Kongo yagiranye n'u Rwanda. Hanyuma rero kuri iyi ngingo kandi ya nyuma ngo aho ahagaze harasobanutse. Icyemezo cy'akanama gashinzwe umutekano ka Loni cy'ibihumbi 2773 kigomba gushyirwa mu bikorwa. Ingabo z'u Rwanda ngo zigomba gusubira iwabo, kandi AFC M23 igomba kurekura ibice byose yafashe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku bijyanye n'umushinga wa referendum ushobora gushyira igitutu cyangwa se ushobora gushyira mu kaga gakomeye Repubulika Demokarasi ya Kongo, uribaza se politike ya Tshisekedi iri kuganisha igihugu ahagana, iri kuganisha Kongo ku gushikamo ibice byinshi. Kuri iyi nkuru banza ubisobanukirwa ahangaha. Mu by'ukuri ni mu gihe Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje kunyura mu bihe bikomeye cyane by'umutekano muke, cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu, inteko nshinga amategeko y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yemeje ku bwiganze busesuye umushinga w'itegeko rigena uburyo referendum ishobora gutegurwa no gukorwa. Iki cyemezo kiri guteza impaka ndende muri politiki ya Kongo, aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi ndetse n'abasesenguzi benshi batangiye kwibaza niba iyi gahunda itaba ishobora guteza ikibazo gikomeye kurushaho. Byumvikane ko rero
ari harimo no gushyiraho igihugu mu nzira ishobora kuganisha ku gucikamo ibice cyangwa se balkanization. Iyi referendum ishobora kuza bimwe mu ngingo zikomeye zizagena ejo hazaza ha Kongo, cyane cyane mu gihe igihugu kigifite ibibazo bikomeye by'umutekano, ubusumbane bwa politike, ukutizerana hagati y'ubutegetsi ndetse n'abaturage, ndetse n'intambara ikomeje mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Hanyuma rero nubwo ubutegetsi bwa Tshisekedi bugaragaza ko referendum ishobora gufasha abaturage kugira uruhare mu byemezo bikomeye bireba igihugu, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko igihe iri gutegurirwa ari cyo kibazo gikomeye cyane. Kugeza ubu igice kinini cy'uburasirazuba bwa Kongo kiri ibibazo bikomeye by'umutekano. Hari uduce twinshi tutari mu maboko ya leta ya Kinshasa mu by'ukuri kubera imirwano hagati y'ingabo za leta Congo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo bahanganye n'ihuriro AFC M23 rifite ibice byinshi rigenzura muri Nord Kivu na Sud Kivu. Ibi bivuze ko abaturage benshi bo muri ibyo bice rero bashobora kutazashobora kwitabira amatora cyangwa se referendum mu buryo busesuye kandi bwizewe. Abasesenguzi rero baravuga ko gutegura referendum mu gihe muri iki gihugu abaturage bamwe badafite uburenganzira busesuye bwo gutora bishobora gutuma abaturage mu by'ukuri bo mu burasirazuba bumva ko igihugu kitakibareba cyangwa se ko ibyemezo bikomeye bifatwa batabigizemo uruhare. Ibyo rero ngo bishobora kongera icyuho hagati ya Kinshasa n'abo baturage, ibintu bishobora guteza ikibazo gikomeye ku bumwe bw'igihugu. Abanyapolitiki benshi batavuga rumwe na Tshisekedi bamaze gutangaza ko iyi gahunda ya referendum ishobora guteza ikibazo gikomeye kuruta icyo igihugu gisanzwe gifite magingaya. Haravuga ko ubutegetsi bwa Union Sacrée bushobora kuba buri gushaka gukoresha referendum nk'inzira yo guhindura amategeko cyangwa se itegeko nshinga ku nyungu za politike y'igihe kirekire, harimo no kongera imbaraga z'ubutegetsi bwa Tshisekedi imbere y'amatora ateganyijwe mu minsi iri imbere. Bamwe mu banyapolitiki bakavuga ko igihugu kidashobora gutegura referendum yizewe mu gihe hari abaturage bari mu ntambara, abandi bari mu nkambi z'impunzi, hari n'uduce tutagenzurwa na leta. Bavuga ko gukora referendum muri ibyo bihe bishobora gutuma ibyavuye muri iyo referendum bitemerwa n'igice kimwe cy'igihugu, cyane cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo. Hari n'abagaragaza ko ibi bishobora gutanga urwitwazo ku mitwe yitwaje intwaro cyangwa se ku mashyaka ashyigikiye ubwigenge bw'uduce runaka, bavuga ko abaturage babo batagize uruhare mu byemezo bifatwa ku rwego rw'igihugu. Ijambo balkanization ni ijambo rikomeje kuvugwa cyane muri politiki ya Kongo muri iyi minsi. Iri jambo rigasobanura ugucikamo ibice kw'igihugu bitewe n'amakimbirane ya politiki, ubwoko, umutekano cyangwa se kutumvikana hagati y'ubutegetsi n'abaturage. Mu mateka ya Afurika, Kongo ni kimwe mu bihugu byigeze guhura n'igeragezwa cyangwa se n'igerageza rikomeye cyane ryo gucikamo ibice. Dore ko myaka y'1960 igihugu cyahuye n'ibibazo bikomeye byo kwitandukanya kwa Katanga ndetse na Sud Kasai nyuma y'ubwigenge. Icyo gihe ibihugu byo hanze n'imitwe yitwaje intwaro byagize uruhare mu guhungabanya igihugu. Uyu munsi rero bamwe mu basesenguzi bavuga ko mu by'ukuri ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo bishobora kongera guteza ikibazo nk'icyo niba ubuyobozi bwa Kinshasa budashyize imbere ubwiyunge, ibiganiro bya politiki ndetse no gushyiraho uburyo bwubahiriza uburenganzira bw'abaturage bose. Bavuga ko iyo abaturage bumva badafite ijambo mu gihugu cyabo cyangwa se bumva leta itabumva kandi itabashinzwe, bishobora kubyara ibitekerezo byo kwigenga cyangwa se kwitandukanya n'ubutegetsi bwo hagati. Hanyuma rero abasesenguzi benshi bakagaragaza ko mbere yo gutekereza kuri referendum cyangwa se guhindura amategeko akomeye y'igihugu, ubutegetsi bwa Tshisekedi bwagakwiye gushyira imbere ibintu bine by'ingenzi. Icya mbere gihurizwaho ni ugushakira amahoro arambye uburasirazuba bwa Kongo binyuze mu biganiro bya politiki n'umutekano aho gukomeza gusa inzira y'intambara. Icya kabiri ni ugusubiza icyizere hagati y'abaturage n'ubuyobozi bwa Kinshasa, cyane cyane abaturage bo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo bumva imyaka myinshi baratereranywe. Icya gatatu ni ugushyiraho ibiganiro bya politiki birimo impande zose z'igihugu, harimo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, societe civile n'amadini, kugira ngo hafatwe ibyemezo byubaka igihugu aho gushyira mu makimbirane mashya cyangwa se aho gushyira igihugu mu makimbirane mashya. Icya kane ni ukubahiriza ihame ry'uburinganire
bw'abaturage bose no kwirinda ibyemezo bishobora kugaragaza cyangwa se kugaragara nk'ibikorerwa inyungu za politiki z'umuntu umwe cyangwa se ishyaka rimwe. Kuri ubu rero Tshisekedi ari mu gihe gikomeye cya politiki kurusha mbere hose. Ku ruhande rumwe ashaka gukomeza kugaragaza ko afite ubushobozi bwo kuyobora igihugu no gushyira mu bikorwa impinduka. Ku rundi ruhande ibibazo by'umutekano muke, ubukungu bugoye, intambara y'umurasirazuba bwa Kongo ndetse n'impaka ku miterere y'ubutegetsi buri gukomeza gushyira igitutu gikomeye ku buyobozi bwe. Impungenge rero ziri kwiyongera ko icyemezo cyo gukora referendum mu gihe iki gihugu kigifite ibibazo bikomeye bishobora kuba ikosa rya politiki rifite ingaruka zikomeye ku bumwe bw'igihugu. Ni mu gihe bamwe babona ko referendum mu by'ukuri cyangwa se bamwe babona referendum nk'inzira ya demokarasi, abandi bakayibona nk'ishobora gufungura amarembo y'akaduruvayo ka politiki ndetse no kongera ibibazo byari bisanzwe biri muri Kongo. Aho ikigaragara rero bahurizaho ngo nuko ejo hazaza ha Kongo hashobora guterwa n'uburyo ubuyobozi bwa Kinshasa buzafata ibyemezo mu mezi ari imbere, cyane cyane ku bibazo birebana n'ubumwe bw'igihugu, ibiganiro bya politiki n'umutekano w'abaturage bose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ibindi biri gutangazwa magingaya birakomeye cyane mu bice bya Kalemi. Mu bice bya Kalemi ibintu birakomeye cyane bavandimwe. Hari gukurwa icyitwa drone zizanwa muri Kivu y'Amajyepfo, birakomeye cyane. Ibintu birakomeye cyane muri ibi bice bya Kalemi. Hanyuma reka turebere hamwe uko ibintu byifashe magingaya. Ndagira ngo mbabwire amakuru menshi ndetse tugende tuyagarukaho tunasangira ibitekerezo birumvikana hagati y'impande zombi zihanganye. Ibintu bikomeje gufata indi ntera. Kongo yinjiye mu bikomeye bya politiki, ngira ngo murabizi. Ntavuze ku bijyanye wenda no kuba Kinshasa iri kugawa ko nta buyobozi ifite, ariko hari byinshi biri gutangazwa. Mu gihe iki gihugu gikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano, inteko nshinga amategeko y'iki gihugu ejo ni kuwa gatatu yatangiye gusuzuma umushinga w'itegeko rigena uburyo bwa kamarampaka referendum. Uyu mushinga watanzwe n'umudepite witwa ngo ni Paul Gaspard Ngondankoyi nyuma yo kwemezwa n'itegeko nshinga nyuma yo kwemezwa n'inteko nshinga amategeko tariki 30 Mata uyu mwaka. Iki gikorwa kirikuba mu gihe igihugu kiri mu mwuka ukomeye wa politiki, aho impande zitandukanye zikomeje kutavuga rumwe ku hazaza h'itegeko nshinga rya Kongo ndetse n'inzira igihugu kirimo kuganamo. Mbere yuko inteko rusange itangira, ihuriro ry'abadepite ba Ensemble rihagarariye mu by'ukuri abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu nteko nshinga amategeko ryamaganye bikomeye umugambi ihuriro riri ku butegetsi rya Union Sacrée wo guhindura cyangwa se kuvugurura itegeko nshinga ririho muri iki gihe. Ku munsi w'ejo cyangwa se makuru yacu ari imbere, ndagira ngo tuze kurebera hamwe ibyo abadepite bavuze ko bakomoza ku hazaza h'igihugu, bavuga ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe, hagishe kintu cy'urasirazuba bwa Kongo gikomeje kugenzurwa n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi, ndetse bakanibutsa ko mu ntara zimwe na zimwe rwose hakiriho ibihe bidasanzwe by'umutekano ikizwi nka état de siège, ibintu bavuga ko bituma ikibazo cyo kuvugurura itegeko nshinga kidakwiye kuba ikihutirwa cyane muri iki gihe. Ndagira ngo rero tuze kugaruka kuri ingingo mu makuru yacu ari imbere, ndetse ariko no mu buryo bw'ubusesenguzi. Hanyuma reka turebere hamwe n'andi makuru ari kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Reka twambuke twerekeze mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, mpite mbabwira uko ibintu bimeze cyangwa se amakuru ari gutangarizwayo. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yahishiye ko umuhungu we yitwa Ruhamya Kainerugaba ageze kure imyitozo imutegurira kuba umusirikare wo ku rwego rwa ofisiye mu ngabo za Uganda. Imyitozo y'umusore ari gukorera mu ishuri rya gisirikare rya Royal Military Academy Sandhurst ryo mu Bwongereza. General Muhoozi abinyujije ku rukuta rwe rwa X Twitter yashimagije umuhungu we, yavuze ko ari kwitwara neza mu buryo budasanzwe. Ati umwana wanjye nkunda Ruhamya ari gukora akazi keza cyane i Sandhurst. Abanya-Uganda beza bose bagomba kujya bamusengera buri munsi. Ubu butumwa bwari buherekejwe n'ifoto ya Ruhamya Kainerugaba agaragara yambaye impuzankano ya gisirikare ari kumwe na bagenzi be ubwo bari mu myitozo muri ririya shuri riri mu mashuri ya mbere yigisha cyane igisirikare ku isi. Muhoozi kandi yasangije abanyamakuru
murababarira yasangije amukurikira ku rubuga rwa X indi foto y'umuhungu we agereranya imyitozo ari gukorera i Sandhurst nk'iyo nawe yahakoreye mu myaka ikabakaba 30 ishize. Ati umubyeyi n'umuhungu we baranyura mu ngorane zimwe batandukanwa n'imyaka 27. Imana ihumugisha ruhamya. Ishuri rya Sandhurst umuhungu wa General Muhoozi ari gukuriramo cyangwa se ari guhugurirwamo rifatwa nka rimwe mu mashuri ya gisirikare akomeye ku isi. Mu bantu bazwi bayizemo harimo Sir Winston Churchill wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, umwami Abdallah wa kabiri wa Jordani, nyakwigendera Sultan Qaboos wa Oman, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani wahoze ari umuyobozi w'ikirenga wa Qatar, umwami wa Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa, Ian Khama wahoze ari perezida wa Botswana na Yakub Gowon wahoze ari perezida wa Nigeria. Iri shuri kandi ryanizemo ibikomangoma William ndetse na Harry, Sultan Brian Kagame ndetse na Captain Ian Kagame basanzwe ari abahungu ba perezida Paul Kagame ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Hanyuma General Muhoozi kuri ubu ari gushimirwa. Yitwa Adonia Ayebare wagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uganda. Yashimiye umukuru cyangwa se yashimiye umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda, akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni ari we Muhoozi Kainerugaba, General Muhoozi Kainerugaba. Uyu Ayebare yagaragazaga ko uyu Muhoozi yakumiriye amakuba yashoboraga kubaho ubwo yabashaga guhosha umwuka mubi wari hagati y'u Rwanda na Uganda. Ubwo umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Uganda wari ukomeje gufata indi ntera, General Muhoozi Kainerugaba yagize uruhare runini mu kongera kuburanisha ibi bihugu yifashishije imbuga nkoranyambaga mu kongera kubanisha murambabarira. No kubanisha ntago ari kuburanisha. Yego, yifashije imbuga nkoranyambaga ze, General Muhoozi yashimye Ayebare wagiriwe icyizere na Perezida Museveni akamugira minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane wa Uganda. Ati ndashaka kwifuriza ishya n'ihirwe muvandimwe wanjye Adonia Ayebare kuko yagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Guhera uyu munsi ntegereje ubujyanama ku bijyanye n'ibibazo by'ububanyi n'amahanga buvuye muri Mzee Museveni na Adonia. Uyu Ayebare nawe yahise yifashisha X asubisha General Muhoozi ku cyizere akomeje kugirirwa cyo gukorana nawe mu ngeri zitandukanye. Yemeje ko agenda akuramo ubunararibonye kandi ko nawe ategereje amabwiriza azahabwa na Muzehe Museveni ndetse na General Muhoozi. Yero yakomeje agaragaza ko diplomasi ari umurongo wa mbere mu bijyanye n'umutekano w'igihugu, ashimangira ko ibyo General Muhoozi yakoze muri yo nabyo byivugira. Hanyuma yakomeje agira ati ibikorwa byawe muri diplomasi birivugira ubwabyo. Twari twagonganye n'inshuti zacu mu Rwanda ukumira ishyano. Umubano wacu wa Congo, Sudani y'Epfo ndetse n'ahandi nshobora gukomeza kuvuga. Niteguye kugendera ku mabwiriza fande. Hanyuma Ayebare numwe mu bazobereye cyane ububanyi n'amahanga byagera ku mubano w'u Rwanda na Uganda, bikaba umwihariko kuko yabaye ambasaderi wa Uganda mu Rwanda, abintumwa yihariye ya Museveni Kigali mu gihe hari umwuka mubi. Ubumenyi bwa Dr. Ayebare ku Rwanda burenze ubwo mu rwego rwa diplomasi, cyane ko ahafite inkomoko kuko se n'umunya-Uganda nyina akaba umunyarwandakazi. Mu gihe Dr. Ayebare yari intumwa yihariye ya Museveni yoherejwe i Kigali kugira ngo ageze kuri Perezida Paul Kagame ubutumwa bw'uko umubano w'ibihugu byombi wazahurwa. Rero inzinduko Dr. Ayebare yagiriye mu Rwanda zakiriwe n'izo muhungu wa Museveni, akaba zakurikiwe n'izo muhungu wa Perezida Museveni, General Muhoozi Kainerugaba yagiriye i Kigali, zafatiwemo icyemezo cyo gusubukura umubano mwiza. Dr. Ayebare aherutse kuvuga ko icyizere cyo kongera kuzahura umubano w'u Rwanda na Uganda cyagarutswe ubwo General Muhoozi yinjiraga mu kibazo. Ati namaze imyaka myinshi nkora kuri iki kibazo, ariko nakubwira ko kugeza igihe umugaba mukuru w'ingabo zacu uriho ubu yabyinjiragamo aribwo byafashe umurongo. Inzira za diplomasi zari zaramaze gupfa kubera kutitwara neza
neza mu gukemura ya makimbirane. Twari dukeneye umuntu uza agatekereza byagutse, yumvaga neza inyungu ndetse n'akamaro k'umubano w'u Rwanda na Uganda, urujya n'uruza hagati y'abantu ndetse n'amateka. Uretse kuba General Muhoozi azi neza amateka y'ibihugu byombi n'inyungu ziri mu mubano bifitanye, Dr Ayebare ashimangira ko ikindi cyamufashije ari umwanya afite mu ngabo za Uganda, kuba umuhungu wa Perezida Museveni ndetse n'inshuti ya Perezida Kagame. Ati yagize n'amahirwe yihariye yo kuba uwariwe kuba umuyobozi w'ingabo, umuhungu wa Perezida, ariko n'umubano wa hafi afitanye na Perezida Kagame, kandi uwo mwanya yawukoresheje neza mu kongera gufungura umubano hagati y'ibihugu byombi bibiri kandi mu gihe gito. Yabyinjiyemo muri 2019 mu gihe cy'ibyumweru bibiri asura Perezida Kagame, ubundi umupaka urafungurwa. Uruzinduko rwashibutsemo icyemezo cyo gufungura umupaka n'urwo General Muhoozi yagiriye mu Rwanda ku itariki 22 Mutarama 2022. Hanyuma tukiri muri Uganda, Perezida General Muhoozi Ken Rugaba, umuhungu wa Perezida Museveni, kandi yaciye amarenga ko umunyamakuru witwa ngo Andrew Mwenda ngashobora kuzahanirwa kubaho ku mukuru w'igihugu. Twabigarutse ejo bundi kuko Perezida Museveni yahirutse kwihanangiriza ubunyamakuru nyuma yaho ejo tariki 20 Mata yanditse inkuru ivuga ko kubera ko ashaje atekerwa imitwe n'abiyita abashoramari bagamije gusahura igihugu. Yavugaga Museveni rero. Uyu mukuru w'igihugu yanditse ko nubwo afite imyaka 82 ariko afite ubushobozi bwo kurwanira igihugu no kwirwanaho akoresheje imbunda nka ya AK47, akoresheje Bibiliya, anakoresheje ikaramu. Tariki 26 Andrew Mwenda yatangarije ku kinyamakuru cye cyitwa ngo The Independent ko yakoze ikosa ryo kugaragaza ko ubusaza ari bwo butuma Museveni atekerwa imitwe. Asobanura ko ibyo byatumye ibyo yanengaga bitumvikana neza. Hanyuma ati nakoze ikosa, ataho nakoze ikosa nkanahamusabira imbabazi nivuye inyuma, no kuvuga ko ibyemezo bye ntemera bitemerwa ngo biterwa nuko ashaje. Mu byukuri ati nakabaye umuntu wa nyuma uvuga aya magambo kubera impamvu ebyiri. Ati nagomba kwibanda ku bwiza cyangwa se bw'ibyemezo bye aho kuba imyaka yabifashe afite. Kubera ko Mwenda aba mu muryango PLU washinzwe na General Muhoozi, ku itariki 27 Gicurasi uyu musirikare yasabye Perezida Museveni imbabazi kubw'amagambo uyu munyamakuru yamutangajeho. General Muhoozi yagize ati nk'umuyobozi wa PLU ndagira ngo mbasabe nyakubahwa Perezida imbabazi mbikuye ku mutima kubw'amagambo yandagaza atarimo indero kandi mabi umwe mu banyamuryango bacu Andrew Mwenda yabavuzeho. Tugiye gufatira umuryango we ingamba ngengamyitwarire. Uyu musirikare yagaragaje ko ishyaka NRM riri ku butegetsi bwa Uganda n'umuryango PLU abafatanya ibikorwa bikomeye. Yes, Muhoozi rero yatangaje ko PLU igiye gufatira Andrew Mwenda ingamba zijyanye n'imyitwarire kubera amagambo mabi yavuze kuri Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Hanyuma mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, reka mbaze babwire ko aka kanya inzego z'ubuzima za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangaje ko kugeza ku itariki 23 Gicurasi 2026 abantu 1077 bikekwa ko bamaze kwandura icyorezo cya Ebola cyo mu bwoko bwa Bundibugyo, mu gihe 238 bikekwa ko cyamaze kubica. Icyorezo kirakomeye cyane. Abakekwaho Ebola nabagaragaza ibimenyetso byayo birimo umuriro mwinshi, kuva amaraso mu myenge y'uruhu, kuruka no gucibwamo, ariko batarabona ibisubizo by'ibipimo bya laboratoire. Abo bose rero baba barashyizwe mu kato bitabwaho n'abaganga. Iki cyorezo kiganje mu ntara ya Ituri kuko hamaze kugaragara abantu 110 byemejwe ko banduye, mu 121 byemejwe ko banduye muri rusange. Abo nibo nabo mu bice byugarijwe cyane birimo Mongwalu, Rwampara ndetse n'umujyi wa Bunia. Mu bakekwaho Ebola bose abaganga bafashemo ibipimo 662 babijyana muri laboratoire y'igihugu
muri 403 bimaze gusuzumwa niho hagaragaye abantu 121 banduye. Minisiteri y'ubuzima muri Uganda rero yatangaje ko kugeza ku 27 Gicurasi abantu 7 ari bo byemejwe ko banduye icyorezo cya Ebola. Umwe w'umunyekongo akaba yaranapfuye ubwo yitabwagaho n'abaganga i Kampala. Mu rwego rwo gukumira iki cyorezo, leta ya Uganda yafashe icyemezo cyo gufunga by'agateganyo imipaka yayo na Kongo guhera ku 27 Gicurasi. Isobanura ko abenegihugu bataha bava muri Kongo bazajya bashyirwa mu kato k'iminsi 21. Ku 26 Gicurasi umuryango IRC ushinzwe ubutabazi watangaje ko Ebola iri gukwirakwira byihuse kurusha imbaraga ziri gushyirwa mu kuyikumira, kandi kamahanga natifatanya mu kuyikumira izatwara ubuzima bwa benshi cyane. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya IRC muri Kongo yitwa Heather Kell yasobanuye ko Ebola itakiri gusa mu bice byitaruye byo mu ntara ya Ituri, ahubwo ko yageze no mu bindi bice bituwe cyane birimo n'imijyi. Umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'ingeri rishinzwe ubuzima OMS yitwa Dr. Tedros Adhanom uyu yatangaje ko imbogamizi ikomeye abari gufasha abarwayi ba Ebola ndetse n'abakekwaho muri Kongo ngo bari guhura nazo ari ugukorera mu bice biri kuberamo intambara. Ati rwose ntitwakubaka icyizere mu baturage cyangwa ngo ushyire abarwayi mu kato mu gihe amakompara ari kugwa. Ati turasaba impande zihanganye kwemeranya ku gahenge kihuse kugira ngo dutsinde iki cyorezo no kutwemerera kugera mu matsinda y'abaganga kugera ku matsinda y'abaganga mu buryo butekanye kandi buhoraho. Tariki 15 Gicurasi nibwo leta ya Kongo yatangaje ko Ebola ya Bundibugyo yagaragaye cyane muri Ituri hashize hafi ukwezi yishe umuntu wa mbere. Murumva ko ni indwara imaze kumara iminsi cyane hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yitwa Frederic Gateretse Ngoga mu gihugu cy'u Burundi. Uyoboye ambasaderi udasanzwe w'u Burundi yatangaje ko abatutsi bo muri iki gihugu cyabo bagikorerwa ivangura, kandi ko abayobozi badakwiye kwirengagiza uko kuri niba bashaka ko icyo kibazo gikemuka. U Burundi buracyagendera ku moko mu kugena imyanya imwe n'imwe yo mu nzego z'igihugu. Nko mu nteko nshinga amategeko hari imyanya igenerwa abatwa. Hanyuma rero ku 27 Gicurasi Ngoga asigaye akorera mu ishami ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe rishinzwe politike, amahoro n'umutekano. Yagaragaje ko bidasanzwe ko igihugu kiyobora uyu muryango kigaragaramo iki kibazo. Ati ikibabaje mu Burundi ahari ndibeshya, ariko hari ivangura rikorerwa abatutsi. Igihugu kiyobora ayo kwemera uku kuri ni ingenzi niba dushaka gushyira imbere ubutabera, ubwiyunge n'agaciro ka bose. Uyu mudiplomate yatangaje ko yiteze ko abarundi bamutuka kubera uku kuri, ariko ko nabo babizi ko iki kibazo cyugarije iki gihugu cyabo. Ati kwemera no gukemura ivangura ryose ni ingenzi mu kubaka amahoro arambye n'imibanire myiza y'abaturage. Ambasaderi w'u Burundi muri AU muri Ethiopia no bindi bihugu bihana imbibi Willy Nyamitwe yabajwe n'ubutumwa bwa Fred Ngoga amubwira ko ibyo yatangaje bitarimo ubunyamwuga kandi biteza impaka. Nyamitwe yagize ati wongeye gutuka igihugu cyacu dukunda wifashishije ibitutsi bikomeye kandi bidashingiye ku kuri. Mu mwaka ushize abo bombi bahanganiye ku mbuga nkoranyambaga bapfa kuba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga muri Kongo Therese Kayikwamba Wagner yaratangaje ko mu Burundi habaye jenoside yakorewe abahutu muri 1994. Iki gihe ambasaderi Ngoga yavuze ko abahutu bo mu Burundi batari gukorerwa jenoside muri 1994, kandi icyo gihe iki gihugu cyarayoborwaga na perezida w'umuhutu. Hanyuma hakurya y'inyanja ngari tunagana ku musozo, hagira ngo rwose mpite mfundikira, ndagira ngo mbabwire ko Iran yihemuye. Ingabo za Iran IRGC zatangaje ko zagabye igitero ku kigo cy'ingabo za Amerika zirwanira mu kirere kiri mu burasirazuba bwo hagati nk'igikorwa cyo kwihorera ku bitero bishya Amerika iherutse kugaba hafi y'inzira ya Hormuz. Ingabo za Iran IRGC
ntiyavuze aho ikigo cyarashwe giherereye, ariko Kuwait yavuze ko yapfubije ibisasu bya misile na drone, ariko ntiyatangaza abazirashe. Ingabo za Amerika zikaba zimaze iminsi mike zitangaje ko zarashe drone za Iran zari mu kirere cy'inzira ya Hormuz, ndetse zirasa ikigo cy'ingabo za Iran muri Bandar Abbas, umujyi wo ku cyambu cya Hormuz. Ibitero bishya biri kugabwa mu gihe hari hemeranyijwe ku gahenge kubera ibiganiro bihuza impande zombi, ariko Amerika na Iran bikabirengaho. N'ubwa kabiri mu minsi itatu Amerika igaba ibitero ku bigo by'ingabo za Iran. Birumvikana cyane, ni ku nshuro kabiri Amerika igaba ibitero ku bigo by'ingabo za Iran. IRGC ndetse ikavuga ko rwose byakozwe hagamijwe kwirwanaho. IRGC yavuze ko yagabye igitero ku kigo cy'ingabo za Amerika nk'uburyo bwo kwihorera ku gitero cyagabwe mu mujyi wa Bandar Abbas. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran, Ismail Baka, yamaganye ibitero bya Amerika avuga ko ari ukwica amasezerano byumvikanyeho. Intambara Amerika na Iran yujuje amezi 3 itangiye, yagize ingaruka zikomeye ku bukungu bw'isi kuko yafunze inzira ya Hormuz inyuramo ibicuruzwa byinshi bijya ku isi n'ibikomoka kuri petrol bingana na 20% bikorerwa ku isi. Ngaye nguko rero, reka mbashimire cyane kubana natwe muri amakuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi wo kuwa gatanu tariki 29 Gicurasi 2026, gatanu kuri gatanu hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.